Dobar dan svima, gledate video kanal Numizmatika.net. Danas imamo jednog zanimljivog gosta koji će nam govoriti o investicijskom zlatu, investicijskom srebru, dr. Saša Ivanović. Dobrodošao, Saša. Hvala. Saša je inače doktor znanosti iz područja ekonomije, financija i ima taj background investicijama u financijama. Jedan dio karijere je proveo u svijetu investicija, a onda se odlučio na plemenite metale, posao vezano uz investiranje u srebro i zlato. Pa reci nam malo više o tome, Saša, kako je izgledao taj tvoj put, kako si ti krenuo od jedne financijske priče, investicijske priče, vezano uz financijske instrumente, a prešao u nešto kruto, tvrdo, nešto što se sjaji. Kakav je bio taj tvoj put? Pa evo, uvijek sam više nekako od realnih nekih stvari, opipljivih stvari, tako da je to tako i krenulo. Ali ajmo reći da prije samog odlaska u ovaj svijet fizičkog zlata i srebra, vodio sam jednu britansku brokersku kuću ovdje u Hrvatskoj i tako, ajmo reći negdje prije 10 godina, kolege i ja smo počeli međusobno pričati unutar kuće da bi bilo dobro početi štedjeti za mirovinu, jer baš i ne vjerujemo u neke mirovinske fondove, šta će biti, koliko će nam biti mirovine, šta će se desiti, ko zna za 35-40 godina kad otiđemo u mirovinu. I onda jednostavno u međusobnim tim nekim pričama uvijek smo nekako dolazili do tog investicijskog zlata. Zašto zlato? Zato što već, pošto smo u ponudi imali investicijsko zlato, ali u obliku financijskih izvedenica, ono što većina ljudi zove virtualno zlato. Kao derivate. Tako je, derivati. Da, znači gdje se moglo špekulirati cijenom zlata na da li ona rasla ili padala, svejedno. I to je meni inače uvijek bilo zanimljivo, ali ovo je ipak bilo nešto opipljivo. Onako, kad ti uzmeš tu polugu u ruku ili zlatnog, to je potpuno nešto drugačije. Nije to kad ti na platformi trgovačkoj stisneš buy ili sell, ipak znaš da je nešto realno, znaš da isključivo ti upravljaš sa time. I imaš u rukama, nije negdje na kompjuteru zapis neki. Da, čisto na nekom serveru, na nekom hard disku. Znači motiv ti je bio zapravo osobni, nekako da kreneš u to. Da, jer kažem, kako smo mi cijelo vrijeme pričali, ajmo početi štediti, ajmo šta ćemo, i to je bilo, na početku su to bile onako smiješne stvari, kad sad gledam, pričali smo i o tome kako bi bilo dobro investirati u dijamante, u umjetnine, i između ostalih tu su bili neke numizmatički primjerci o kojima smo razmišljali, ali jednostavno nismo bili toliko upoznati sa time. I kažem, kako smo se uvijek nekako vraćali na to zlato, eto tako je 2018. godine ja i nekolicina kolega smo jednostavno rekli, ajmo mi našem tržištu ovdje ponuditi nešto konkretno, jer štednja je kakva je, dosta ljudi ni ne kuži da zapravo sa štednjom zapravo na banci gubi novac, i tako je to krenulo. Super. Danas imaš firma je Banka Zlata, prije Banka Zlata je Centar Zlata, prije je bila Banka Zlata. I ta firma je u biti osnovana kad si to pokrenuo? Pa 2017. nastala ideja, a 2018. godine u 4. mjesecu smo krenuli. Ja se sjećam momenta kad se zapravo u Hrvatskoj na neki način liberaliziralo tržište plemenitim metalima. To je bio jedan moment kada je naše zakonodavstvo omogućilo da se investira na zlato, u zlato i u srebro. Zlato je oslobođeno bilo poreza. I to je bio taj ključan, ključan moment. Prije toga su Hrvati zapravo odlazili u inozemstvo. Znam da se odlazilo u Sloveniju, Austriju, to su bili ti neki malo čudni kanali, ali nakon toga je krenulo kod nas. E sad, mene zanima, a vjerujem da i puno ljudi zanima koji će ovo gledat, kako to tržište plemenitih metala izgleda, to jest kako je izgledalo od onog trenutka kad si ti krenuo zajedno sa svojim ljudima u to pa do danas. Ako možeš dati neki presjek, čisto onako da kažeš koje promjene su se tu dogodile, što si primijetio, kakve tendencije se tu mogu primijetiti.
Pa da, znači, ajmo reći, prije 10 godina je postalo isplativo ovdje u Hrvatskoj investirati u investicijsko zlato i te neke 2017. godine kad sam počeo malo istraživati šta i kako, nije baš bilo isplativo kupovati ovdje kod nas. Jako malo su ljudi bili upućeni. Prodaja je bila svega, pa ja bih rekao možda pretjerujem, ali bila je nekih 10 milijuna eura onda sve ukupno. I kad smo mi jednostavno nekako krenuli, odlučili smo educirati uopće ljude, ukazati im na prednosti štednje u investicijskom zlatu i uopće ih upoznati kako se, u osnovama. Jer svaki put ja naglasim da zapravo kad se kupuje investicijsko zlato, da je to jedan komad zlata koji se jednog dana i prodaje. I onda je to zapravo ide dalje prodaju. Znači, to je neka vrsta mjenjačnice. Jer zlato se već stoljećima smatra novcem, zlato i srebro, ali pogotovo zlato, i kao takvo, znači, ono mijenja vlasnike. I sad dosta ljudi nije shvatilo to na početku, ali eto, sad mislim da smo dovoljno razvili to tržište koje je od onda, znači od tih nekih 10 milijuna, sada evo preko 450 milijuna eura u Hrvatskoj i čak bi rekao da će uskoro, ako i nije, preći uopće volumen trgovanja na Zagrebačkoj burzi. To je zapravo za jednu malu zemlju, sa malo stanovnika, su to zapravo vrlo, vrlo dobre cifre. Pa ja bih rekao da čak nismo još dosegli zapadne zemlje. Samo, na primjer, Slovenci 4 puta više investiraju u zlato nego mi ovdje u Hrvatskoj. Tako da imamo mi još posla. Svaka čast za susjede. Reci mi malo, kad gledaš ovako, kako to izgleda? Da li danas ljudi više kupuju i prodaju? Ja se sjećam onog trenutka kad su se pojavili prvi otkupi zlata, da se tu zapravo najviše prodavalo, da se to nosilo, da su to ljudi praznili slamarice, ladice, gdje god su to našli, uglavnom su prodavali. Međutim, s vremenom su se počeli pojavljivati ljudi koji to kupuju. E sad, danas kad gledaš malo, govorimo o 2023. Kako ti izgleda situacija? Da li ljudi više prodaju, kupuju ili je to tu negdje podjednako? Kako se to tebi čini? Pa, trenutno se puno više kupuje. Po našim podacima, samo po našoj firmi, mi imamo možda 10% prodaje, otkupa, a ostalo je prodaja. Znači, puno više se kupuje trenutno. Dok je, 2010. 11. i 12. je bila doslovno rasprodaja zlata. Ne samo u Hrvatskoj, znači, nego u cijeloj Europskoj uniji, a bog mi i po podacima iz Amerike, znači onda se jako puno prodavalo zlata. Da li je to nekako znak, ovako kad ja gledam, da li je to nekako znak da je tržište postalo zrelije, da su ti ljudi koji su ušli na neki način u priču sa zlatom, zapravo počeli, imaju sad jednostavno bolje razumijevaju kako te stvari funkcioniraju, ali mogu reći čak i ovi obični ljudi da su jednostavno od one početne prodaje, ajmo se toga riješiti, počeli razmišljati, gledaj, ipak možda da počnemo malo i stavljati novce u to. Da li tu došlo do neke zrelosti općenito u populaciji, boljeg shvaćanja čitave te priče sa zlatom? Prije se uglavnom prodavao nakit. Bili su tu neki komadi investicijskog zlata, zlatnici pogotovo, ali kažem, pošto to nije bilo isplativo kupovati prije u Hrvatskoj, tako da se nije ni kupovalo. To su uglavnom neka nasljeđa, 100 godina stari zlatnici, tako da, to se nažalost prodalo. Jer ljudi kad su vidjeli da im je omogućeno na vrlo jednostavan način prodati to zlato, oni su to išli napraviti. Sada možda da su te zlatnike držali, možda bi im vrijedilo više, ali eto, ako je neko trebao, ako mu je zatrebalo novac, onda naravno da riješi svoj problem sa tim. Da, jasno mi. Sad si spomenuo cijenu, vrijednost. Sad tu je jedno pitanje koje se mnogo se ljudi to pita, osobito se pitaju u numizmatičkoj zajednici, pitaju se oni ljudi koji imaju veze sa srebrom i sa zlatom. Pitam se i ja ponekad, moram reći da tu nisam pametan, a znamo se mi počarkati u raspravama sa ljudima, svako misli svoje, jedni pričaju jedni pričaju druge. Sad, mi dosta pričamo i na pameti iz emotivnih nekog razloga, ali evo ti si tu stručnjak, imaš iskustva, školovan si čovjek, imaš iskustva i sa investicijama.
reci mi malo, to jest meni i svima ostalima vezano uz inflaciju, svjedoci smo te inflacije koja se zahuktala kod nas nakon korone, nakon rata na istoku Europe. Svjesni smo toga da stvari poskupljuju, cijene idu gore i po 30, 40, 50%. Međutim, tu ostaje misterij cijene zlata. Danas sam gledao baš prije ovog našeg razgovora. Znači, gram zlata je 55,50 eura, a srebro je 642 eura za kilo. Zadnjih 7 dana je neki lagani pad, ništa dramatično. Međutim, moje razmišljanja su da bi zlato, s obzirom ako uzmemo u obzir kolika je inflacija, da je zlato definitivno, i zlato i srebro su podcijenjeni. Sve je išlo gore, znači ti imaš situaciju da su zapravo neki troškovi života išli gore 30%, neke stvari su poskupile 500%, neke stvari su poskupile 10%, a cijena zlata je tu negdje. Reci mi malo, zašto je to tako? Tu negdje, ali kod zlata se gleda malo duži vremenski period. Dobro. Ako gledamo recimo period da je od 2018. godine, od tada cijena zlata je narasla preko 60%. I to je znači ono je čak i prije neke službene inflacije značajnije naraslo. Naravno da uvijek dođe neka stanka. Čim je prestala i korona, kad se, ajmo reći, počelo to zaboravljati, čim je se stišao taj fama u medijima oko rata u Ukrajini, cijena zlata se nekako smirila i to je, možemo reći, bilo i za očekivati. Jer opet, imali smo jedan rast, automatski poslije jednog rasta kreće ta stagnacija. Sada koliko dugo ta stagnacija može biti, to niko ne zna, jer da ja znam, najvjerojatnije bi bili na mojoj jahti tu dole u Kvarneru od 200 metara pa bi pričali, možda bi se kamera malo ljuljala. Dobro, to bi odtrpili bi to bez problema. Tako da, evo, ako bude takvih slatkih briga, vrlo rado ćemo ponoviti ovaj razgovor. Ali ono što se očekuje i kad se gleda, znači i kad se investira u zlato, to je jedan dugi period. Onda idemo na tih neki prosječni rast od 8 do 9% godišnje, ali naravno ne treba znači da će ono svake godine rasti. Neke godine može i zaroniti u negativni teritorij, nekad može i rast po 20-30% godišnje, ali uglavnom to je taj neki period. I zato se kaže da je to neka investicija na 3 godine, minimalno 3 godine. Na više. Znaš šta, tu ima jedna stvar o kojoj recimo ja razmišljam, ja sam sklon razmišljajući na taj način, imam i dosta njih koji se slažu, a ima nekima koji skoči kosa na glavi kad čuju to. Ajde, povući jednu paralelu sa financijama, sa vrijednosti valuta. Dogodilo se prije dosta godina u Azerbejdžanu, njihova valuta je devalvirala za 50% preko noći. Izgubila je 50% vrijednosti. I to je bilo, znači samo jednog dana ideš spavat, drugi dan se probudiš, valuta ti vredi 50%. Malo siromašniji. Duplo siromašniji ako imaš keša. Ne? Slično se dogodilo u Egiptu, tamo je bila devalvacija nešto blaža, samo 40%. Ja sam sklon mišljenju, ali to je čisto bazirano na mom osjećaju, da ću se samo jednog dana probuditi, da ću otvoriti onu svoju interfejs na kompjuteru, to jest na mobitelu, ja stalno imam otvorenu stranicu sa cijenom plemenitih metala i da ću vidjeti da je ovih 55 eura za gram, da je sad to 110 eura. To jest, imam dojam da će se samo u jednom trenutku dogoditi, to jest, imam osjećaj da će se samo u jednom trenutku dogoditi da će to skočiti 30-40% duplo u jedan dan. E sad, ne moraš odgovoriti na to pitanje, možda je nezahvalno te tako nešto pitati, da li su takvi scenariji mogući? Neki moji kolege kad to čuju, njima slabo dođu, odmah me napadnu, kaže ti cirkus radiš i pretjeruješ, neće se to nikad dogoditi. Međutim, ali je mogući takav scenarij. Pa je, naravno. Ako gledamo samo rast koji je bio između 2008. i 2011. onda vidimo da je to moguće jer je zlato naraslo preko 300%. Nije naravno preko noći, ali je naraslo. Šta možemo sad očekivati? Pa
trenutno se počelo tek šuškati o recesiji, i recesija je neminovno da će doći. To je jedan ekonomski ciklus koji se ponavlja svakih nekoliko godina i sad se očekuje možda malo veća recesija, zato što iako već jedan duži period nismo ulazili u recesiju. I čim se to bude desilo, možemo očekivati da će cijena zlata krenuti na gore. Sad, da li će ona instantno krenuti ili sa nekom, kroz nekih par mjeseci, da, mislim, to će se zaista i dogoditi. Jer to je, u povijesti se svaki put to desilo, pa nema razloga da se to ni ovaj put ne desi. Da. Sad, koliko će skočiti, to ovisi isto tako o krizi u koju ćemo ući. Sa srebro je čak i volatilnije i pa ono što bi ja rekao da je moguće i srebro da dođe od ovih 600, koliko smo mu rekli, 640, da skočimo na preko 2000, ali opet srebro je, kao što sam rekao, puno volatilnije i onda i puno veći su mogući skokovi, ali isto tako i ono što ljudi možda ne razumiju, ne razmišljaju o tome previše, a to je isto tako da su mogući malo veći padovi. No kod zlata to je puno mirnije tržište, on kad skače, ali kroz jedan duži vremenski period isto tako padovi se događaju kroz jedan duži vremenski period. Kužim, jasno mi je. Reci malo, u toj firmi dosta se srećete sa zlatnicima i srebrnjacima u obliku kovanica, znači nisu sve pločice, nisu sve polugice, već ima i srebrnjaka. To i tamo dođe do numizmatike, ko što si mi sam rekao, i sad ti taj materijal i pogledaš i pregledaš, reci mi, jel te kad uhvatila želja, jel ti kad zapelo za oko nešto lijepo, da ti onako proradila malo na numizmatička žica, da se zaljubiš u neki pogled i kažeš, ma ne bi ja to dalje prodavao, ja bi to imao kod sebe doma, da se malo s time igram, da se tome veselim. Da li ima taj problem ili si se skroz operirao i rekao, ne smije se upuštati u takvu priču, već ćemo propast, samo ću skupljati? Pa na početku je to i bilo, pogotovo se sjećam američkog zlatnika Sam Gaudens iz 1932. godine. Evo, imao si aferu sa jednim zlatnikom. Da. Kad sam ga vidio, to mi je bilo prekrasan. Onda sam ja istraživo, čekaj, koji je ono najvrijedniji zlatnik na svijetu? I onda sam došao do te Sam Gaudensa iz 33. godine. Ja rekao, joj, šteta, samo godinu dana. Samo godinu. To ljudi često misle, kaže, znate, imam tu godinu, ali evo, samo za jednu razliku. Samo za jednu, da. I on je, i danas mi je to jedan od najljepših zlatnika. Dobro. Ne znam zašto. Možda bi to bilo zato što je to jedan od prvih zlatnika koji smo otkupili. Aha. I, nažalost, došao je klijent, ja nisam bio onda u uredu i kolega Josip ga prodao. I tu je ljubav završila, a? Da, bio sam malo ljut, pa rekao sam ti, Josipe, da mi je taj zlatnik lijep, i on je doslovno mene pitao, ovo što si me i ti pitao, kao da, a šta onda ovoga, šta ćemo svaki drugi skupljati koji nam se sviđa? I imao je pravo. I tu je, da, evo vidi, evo kako ljubav kratko traje i nesretno završi. Ali jedan zlatnik, ali dopao ti se, to je bitno. Ali drugi zlatnik koji sam baš htio, to je bio Senski Misal 5 zlatnih kuna iz 93. I 94. I jednostavno to je dosta rijedak zlatnik, u 200 primjeraka ih je iskovano, ko zna koliko ih je otopljeno, pretopljeno. I sada jednostavno i tražio sam i po Njuškalu i po nekim drugim aukcijama, da li će možda taj zlatnik naletiti, ali eto, nije. To je dosta teško. Inače, oni uopće nisu bili u nekoj slobodnoj prodaji, nego su se prodavali po narudžbi. Išla je lista, morao si se zapisati i onda bi ga mogao kupiti. I dijeli su se kao pokloni uglavnom. Dobro, taj dio je ono što nije došlo na tržište tim prodajnim putem, to je druga priča. Ali to je jako lijepa priča oko toga. Jedan dan sam došao u ured i vidim da se cijeli tim nekako okupio. Dobro. Nije mi bilo jasno šta se tu dešava i pozvali su me u ured i rekli, imamo nešto, znaš, jedna kolegica je nešto našla i pogledaj, ja kad sam vidio tu kutiju,
Ja sam točno znao šta je unutra. Dobro. Kad sam otvorio, ja sam se rasplakao. Ozbiljno. Znači, oni su ga meni uspjeli nabaviti, kupiti, pokloniti. Evo, meni je to još uvijek se ježim od tog trenutka jer je to bila jako... Ali imaš ga sad? Imam ga i ono što je neočekivano... Nemoj ga kolegi davati. Ne, mako sam ga odmah, ono što je meni nekako još zanimljivije, a to je da je na certifikatu je serijski broj 1. To je top stvar. Evo, imamo numizmatičara, sad on misli da nije, on se sad uhvatio, sad kad njega uhvatimo u priču, bit će to super priča. Ma recimo jedna stvar, recimo kod tvojih klijenata, vidio sam da ste vi ste u firmi izdali jedan set, pakirali ste kune 2022. I u biti vi ste i distributer za Hrvatsku kovnicu novca, pa ste prodavali i njihova numizmatička izdanja, koje u biti nisu zapravo u segmentu investicijskog zlata, jer su zapravo njihova cijena u biti daleko veća od vrijednosti metala, tako da tu se nekako igra više na numizmatiku. Kad recimo gledaš danas tu svoju klijentelu, koliko među njima ima numizmatičara? Pretpostavljam da su većina investitori, ali recimo da li možeš identificirati koliko otprilike numizmatičara ima među njima, u postocima? Imamo dosta velik broj klijenata, sad kad bi se to išlo po postocima... Čisto ovako neki dojam iz glave. Tako. To je zaista manji dio. Ali ima tih ljudi recimo koji kupe, pored investicijskih, zainteresirani su i za numizmatiku. Pa imamo, to je jako lijepo, barem meni vidjeti, imamo nekolicinu klijenata koji kaže ako vam nešto dođe, recimo, pogotovo američkih zlatnika, ili iz Austro-Ugarske, ili iz Latinske monetarne unije, ako dobijete to, odmah zovite, kupujem sve. I onda je najljepše vidjeti kad taj čovjek dođe i kad uzme malo povećalo, kad gleda, kad uživa u tom zlatniku. Joj, baš mi je to lijepo za vidjeti. Eto. Ali, kažem, nema ih previše, jer ipak mi smo specijalizirani za investicijsko zlato, je da imamo i od Hrvatske kovnice novca te modernu numizmatiku, ali opet to je manji broj ljudi. Evo, bilo je interesantno sa tom jednom zlatnom kunom kad je krenulo. Zapravo tek je prava navala krenula kad smo mi napisali da je jedna zlatna kuna sold out. Onda su ljudi... Svi žele ono što žele svi drugi. Da, ali nije toliko interesantno ni 2 zlatne kune, niti 5 zlatnih kuna, ta jedna zlatna kuna je nekako najpoželjnija. U distribuciji ste imali HUM? Imamo, da. HUM je dobro prošao. Je. To već neko vrijeme u biti nema na tržištu, samo naravno na ovom sekundarnom i to. To je dosta interesantna priča, dosta je ljudi to kupilo. Kako ti se to čini? Pa mislim da će to tek postati popularno, zato što još uvijek to nije ušlo u službenu Guinnessovu knjigu rekorda, ali uskoro hoće, a kad se to desi onda će se još i više pročuti. Jer trenutno je to nekako više, ajmo reći, većina je toga prodana u Hrvatskoj. A ja? Da, a tek kad to izađe i u svijet, onda će to postati dosta interesantno. Da. Mislim, ja recimo kad gledam od moderne numizmatike, to nam je stvarno jedan svjetski proizvod. Danas sam razgovarao sa jednom gospođom, vjerojatno i ti znaš, iz kovnice novca, i rekao sam, stvarno svaka čast. Stvarno možemo biti ponosni jer smo plasirali nešto stvarno fenomenalno, nešto što je fora i ima prekrasno pakiranje. Znači kutija sa lampicama, to je stvarno mislim prema nama kritični dosta ovako, ali sami prema sebi, ali to je stvarno fenomenalna stvar. Ja nisam vidio ništa slično na svijetu da ima neka druga zemlja. Tako da pa teško je vidjeti kovanicu HUM jer je stvarno mala. To se slaže. Možda nismo napomenuli ovdje da je to znači težine 0,05 grama i da je to doslovno najmanja kovanica na svijetu. I na njoj je ugravirana 1 kuna, znači nominala jedna kuna. Saša,
hvala ti na svemu što si podijelio tu s nama. Da, ali ovo je interesantna stvar. Mi smo si zapravo susjedi, sad bi trebali vidjeti koliko tema zračne linije. Ja mislim nekih 200 metara zračne linije. Tako je. Dijelimo čak i poznanstvo sa nekim ljudima i u poslovnom smislu. Živimo si blizu, čak i te naše industrije se nekako preklapaju, ali mi se nismo poznali tu, nego smo se upoznali u Berlinu, mislim, koji je to apsurd. Umjesto se sretnemo tu negdje na kastu. Ali evo, šta je, tu je, sreli smo se, upoznali smo se. Inače, sad će malo neki ovako moji kolege koji su zločesti reći, ovo je sponzorirana emisija, Saša nije ništa platio, Centar Zlata nije ništa platio, ja sam ga zvao kao interesantnog sugovornika i mislim da je on tu bio na visini. Da ne bi bilo da si ti nešto platio, ja ću i kavu platiti, tako da ljudi mogu biti sigurni da nije plaćena reklama. Saša, hvala ti na svemu, nadam se da ćemo imati prilike još popričati i bilo mi je vrlo ugodno voditi razgovor s tobom. Hvala. Evo, i to bi bilo sve u ovom današnjem videu. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, lajkajte ga, podijelite ga s drugima. Ako imate kakav komentar, ostavite dole u sekciji za komentare. Isto tako, sav sadržaj koji se objavljuje ovdje na video kanalu, na YouTube kanalu, se prenosi na portalu Numizmatika.net, pa odite tamo na portalu Numizmatika.net, ima i drugih korisnih informacija, korisnih sadržaja. Svakako se pretplatite na ovaj YouTube kanal, kliknite na like, subscribe na zvonu, tako da budete obavješteni kada izađe novi video. Hvala vam na pažnji i vidimo se u sljedećem videu. Lijep pozdrav. Pozdrav.